ACR. Dan, Ek het nie gerecord vir 15 seconds nie. nee man, Jan. Sien jy dat movie aan jou shoulder blades? Nee. Ja, ek sien dit in jou skipper in. Literally sien dit in jou skipper in. Doe net one more. Dan is ek klaar. Asse. Yes. Ja, man watch net nou sê doen content wat nie suitable is nie. Vir kinders. TikTok, ja, vir kinders. En dan word jy geban. Of ken jy hoe vandag kan jy na Fame gaan? Hoe? Jy poses op Discord groom nee. En dan gaan Ek pose op Discord groep. en gaan mense jou kom kyk om te sê wat die net gegroem. En maak almal video's op jy. En sy famous. That is one way. You may actually self-defend for 3-4 years. You say, I did not do this. There's not even evidence. You do not sell the video you defend yourself and sell the video. I did not do this. There's no evidence. Like for 4 years. Nu waren we het hier All in gaan. Gaan los. Ek moet leer om te groom. So ek kan meer dinge ek moet leer om te groom so ek kan meer controversies. Dit is lang al klaar.